doctor nkasa ho na no so watu ama wo de o criminal tu style ana wa wo hihye nuru na abije yedase maame me say nanu boy ne papa bae ahwefo na de kosi ya ne say se ehwa kora ya promoden na ne ho toni wi ansa na kwankwaja bi ho a ye de amane tui omo ye so om de ne bekwa akomom doctor ne si dabi ye ya yi ye baba akobi e de akire bi wai osuma maka se be me update urade sumi mu na manko kase ena mo call hospital ho bibra na mo call de kosi ade bi se okojidi a shebiji fo atade ese nebna se na bofo ne pekoko nti enjire kola bi mo call ye that's ya call ye no ya call suntresu kesiye mu ti ya call na yakubusemu baby a dwumedie bi sei ye pese ye hwemu a ye be hu into no kre omo kire ma ye call ye koyi card na omo kire ma ye call gynae ti ye ko hu doctor no me kire mu kire say situation ni no so okay but then na me je report nti doctor ne ka chere me say bibi sign no muntimi emfa ma out but then no a patient to doctor relationship like omo betimi aka bibi a kire no nti de di kan no ma ne koye lab and mom sa ko twa scan no mo twa na ya se anana hemu scan do mo twa no ni tomi na nkasa ba na bibia yo okay abdomen e patch ai na bibia yo okay from there cause lab dem request say for print out the enemy sa kan me hwe na everything was okay bibia yo okay fabrofo se mama na bibia yo okay na wo de no mo hwe na wo de na yakwohwe eno so labor ward ho no and almost say na wo de na no ayemre ekuro ewo ho infections and so ewo ho nti omo prescribe inro no mienu pe na health cover dia kan de ekoto na bonten and say de ode be hye na se ene de obe no kumumuwa na ewo eni kuro ni nyina o se ekuro aba na wo de na no be pacha instrument ni ye no na no ode na de omo yakwohwe na wo de no kwa no ntimi nante yesa omusa ko biebie niema ma na nante kra ya ne de de niema wuwo e de be wo se ne e wo so pe tina nante kra edin twade ni ngotwe nti ye wie no na enro mo kyereye no do be use be sha na sene do be no ni nyina ntia omo de man no se onum wia no owie bibia no asa ba na mahwe ni asa ahwe se bibia mo anti bibra ki na mi jira ate amen ma e pe bia ma ate benya bi ana ewura shadra cafe na mama me menimo aye kama kola na ani wa me pamutwawefo do de ba afoforo ne de na ye camouflage oba bi ti ne etutu ya me so maame mo sei uba ye na te sei boku no yesi ye ka se frɛ no ne one mra e de ne si Acho my friend no ne cannot be reached. See me testing a message and open so my friend ne on cannot adwofo sua o sa adwofo wa wo ma me kan mistake bi nkyerɛ wo attitude bi o hu mu ade sesan su ba ata fara me no ka no enipa no wo befa fon afrɛ ne kekese yesi ye mra no wo text message na wo de ma no ti anopɛn na mo frɛ no na wunya no sabi aba mu an so odi pa ɛno so sabre die wo wadwuma na kan no anpo na ka frɛ ne die a ko frɛ kwan no bai o mu ade ye se da mo ko hospital attitude bi akoda na di wo no na nye me de me ka no kra kyerɛ wo watwe ko tenti se sunuma no hwe wabra bo yie o mu ade bu ade sa na difo MTN get na go bo ka no dan no ne papa ba me office no mu pie no mo ko no sa me hwa hwenim me sa attitude bi ode ma ne papa no hey am I wana pani mu chechechechech on betra ne aye ho fe sura bofo maame eduro no wonom acha wo ma atwa papa ni twadia ne di acha yo ntuba no ma wie da be me bacho men check by ending of this week o start say wonom no send up on dey tie ma bacho utumu seye bacha yo ada onufu ai kama so nufu so ayire awo na toso mi no na obere yonti ma ni ma asibitras odidi no ohihye mu a nufu no be page na we dia asam
for ne Samuel Gufom. Abraham Pare. For still auntie say baby out in okay. Pacho de. They na da wano no kasa yenti o. Pacho de bi. Eti ade am wana wo pe kana ya menya akwan sorry ko fakisiko. Pacho me pe baby atina. Okay. Ina say obi be don me no de mato adwuma mu so. Ade adwuma na apeso osua na ene o ka kire me ma me fa kanto cash me fa nkoto. Osua de adwuma. Pacho moreni makeups. Wa hunu baby a wo pe. Ko pe bi. Why? Na ko bu surprise na bra na me fa nkotum. So ate. Pacho. Me ma am say na that say wow start kakra na still a wo be ko school no a. Encourage. So ate. Pacho. Eti ko busa mo were ni bi. Baby apeso osua na wa ko fa na ko busa madam no. So obejo osen. Na bebo mama ne na nesu ki me di fo fa nkotum. Ate. Kwasem. Eja akwan you. Hwa hu you. Yes emi akuro na nsuo na eba na mu ate no. Wo ko biem. Kwasem. Sore ko. Ebusuafo enemi wo me office na ye maami bi ofri Germany ma vida. Adwuma ye. Wo ye mu gidie o. Ni panya ye mu gidie. Kwasem. Oba oso hini ni. Me de niam fra brochire beton. Ema gidi da bi kura ye bu na fa so no sa afia wada na sa papa ne be ni case no. Oye okot sori wo gidi. Oye elder. Na ka gidi for de bi obi tumi obi oni mu ba bia so ane ma bro 5 billion o. My goodness. Ton na to fa so na fam sika ma me no oton ana onu disika na kwatwa ne ma ni bi o China. Ama ma me no esika wa yesika no nwuna koka 1.3 billion wo se ne ma no ho no se fam ne ma bre me wo matumi akwatwa ka bi esi fitemu asai so mo de ne ma na e ba na ka na sei tumi tituro na ya wada me se vegeta ye be pen photo a wo se atade kokko ni bi no ya wo tiam mo our Father who art in heaven ya born no ni edi na sem Mr. Richard to press ena ma me ne de ba ye 5,000 50 million kwasem se me mpe orphanage home na me nche e ma wo etu ye orphanage home bi na wutie me a enya orphanage ba ko ne de ma mo 5,000 e chama 5 eja obi anya 10,000 obetimi de akaduane ama nkwada no wo ba nso a ye be investigation ehunu se wo ye orphanage ene kwam wo honti obi abetumi abu ya faso na menya me mani mu ami unum sika die nche me e orphanage for me ami mitumi ko yi catfish ba ko me de ye nkwa wo ice ba cafe de ye nkwa ya no mo maledi wadawroma sika di papa wadawroma nti orphanage bia wutie ye di ka wadawroma ye kora se bro nyam ho ye koye se minim ba bia numbers ne wo o ba se se yakopa aduma desma to be pa Sompa de entoma wa se orphanage akase kunafo da bi kase orphanage last year no orphanage for ka ho na me so mo wa se de atodwa eti oni pakro no frɛ orphanage wada Yes number 1 madam efiensia wane ne ba obono ara etiri nwe gina so a ɛyin no mu free ba ye apromo ase metwa Wamu ye complainants, respondents, no bu atima, and one no sabri wajina dakamu. All day in court. Oh me. Now what to say? If I tell you, you me wa Bible. Me ho ye me mame. Me wa Bible Quran e bi focus ya national po de na ape. Pacho me pe Bible. Na ko hia sorry. Pacho me ko Pentecost. You and ye kronkron o. Ye radio. Me urade ma me ko asode ache. Ura finchia no peja kosoro bodi ye me eye me afiensia me kura me Bible me kuta me Bible sasem wa me beken sasem a me beken mi nitro no krenko a onya me boa me oda ma me awie ya obeda ye wada wo no awie de mpacha oboko yo se me ne be me bi e fe na kwasi apia first one am ne no wo ye ne de na akura no na papa no wo Ghana de to so mienu no na okwa abrochire na se wuku awale no wa anya me ho ade yo na okwa abrochire ti okwa abrochire no e na oba second one first one ye bo no ma ne bai ti ye bo no ma ne bai ko German Holland ayo ye bo no ma ne bai no e na didi mu ana me wo do to so mienu ti do to so mienu no yes abo no ma ne ba ye bo no 2 times ene no so na mbo no ye bo no pa na che se me de sanyem we no
Breya wajina mi. Me di nyinse no. Ti me di nyinse no na me ye se blapia. Sa ta na ma me so nya adwuma titiri bia me ko ni nya adoa. E na no otonton. Enti asema me ka kire blapia ne se blapia. Se o mane papa ne friend blapia. Akwasi apia. Okay. Enti se ma fa nyinse me ma me fa second one obre pa madua ne diem. Enti bibi wo hono wo se afia me kwa me ma no. Na me siri o. Ti didi mu na kire se akola so me wo no no so pa. Enti wo bolo na no mo ye de o mo de frɛ no. Enti ma me no be hwɛ me no. Enam se no bo me ma me busa an se me ma me no de ma me chewa. Ena obusa an se na no bo atma akola ni din na mo fa mre no. Obi a wo se obolo. Ena wo se wo wura ni didi ni be firi ho. Aba. Eno no che didi mu a afede ya antikuta me ya antija me biu. Na mte se be ma na ba. Nti me ne me bla no. Ekọ ne so. Se wo ba na ache. Nti yakọ no so no se na aka 3 days as 4 days se wo san akọ. Na se wan te kura se waba. Dabi. Akola ya na bo mama ne se ma me papa bo na so ma chi a me nko ade. Na sa tam na wo tenete. Me pa na wo te ho twe no. Satam no na ensensem bebre masene nsem wo keka kire ne ba no ensem bebre tina se asetana na muni ho dab ni wo ho na bedin tuo no o ma meto ya meto ye no ma ebusua na meto di pa cho dab wo ma meto na didi mu a na me na mu a chese me ne nam ho anti akulai papa baaye no na me ni menua ba men ye se ye kọ ho kra ti ye kọ ho no ma me ne kire se akura ne de nya apia ba no eye wasem masem enti ye kan no na ma me no so odi abaya ba akopem ye fra ne Mary na wose ka Mary wa ha nka me pepa na mse no boat ma Mary wa ha nka o pepa asa ne se ho wose Mary wa ha na nka obetimi a kire ni pakura wona ne wo wona ne ye na mse ne no boat ma susuampa se apia no mene ne hia no na ugina bonkuma na ase na ugina difa eno wose me de ya nyintum eya wasem me pa cho ai kasa ne ni nyamu nyina ne se kwasi ada no pa cho ekohia o matwa bo bi amankwala ne se ye be ye yi o mo fafa na nkwala so afafa papa na wu pa cho wu ache be na o cho mi ensani owu abrochire ho o mo de naba oh fine o mo de naba enti ye kwahia kwasi ada no ti ye kwahia kwasi ada na menua ba ko o ye sofo na ye toto niama ni wi ye ho kan ye kwa agina a wo mo se da bi kan kwala no kra na ese nke yesi ebo ye papa na yie enti wo mo fafa na se ye so ya fafa enu anu nti ye nti so bio se adakaka ene na ye betum 100 million adaka na mo di fra bro chire ba ye no wo mo se wo mo mpe kwala yesu ya mfisi so abrochire adaka ne ye mpe wo mo se wo mo mpe nti kwala na ekoto foforo ama nkwala ha nkwa omo ye se nkwa ne se meme ne be ma ne ti okwo ba bi ba ko abeka we mu ho miensa ne se ndi omo maame ho o maame wo ho on de o maame no nso on wale no nti omo ye meme wa nkwa mema miensa ene nti ya tutu sa omo se da bi de on bagia na omo bagia na no kodai ti no kodai no be se poster ne card naba na me nua boy ba ko ye sofu eno ye se obolo ne ho mfa no aye se fever wonam kakra no abre enti wo frɛ me se wo fa se wo kona se card no o mo ya gemedie e fa brem ti asema me kunu kofi no e be kan se obolo ne hwan yo wo mo ya na kwabra pia kwame apia no mo se no obolo no apia no ne hwan apia fo so ewo fi ho pa enti no mo dwen se omo aye hu bi omu nim se na me bai ade amfedi ama no enti no omu nim se obolo na kofi ne ka se ai obolo wajibia enyi se ne se ho asemo ya tra so akasa amaka na me yese amaka se eno buatma wota me pa adai na se wase ne dete ase woti ase mpa chewo enam se eno abide pe doctor bi na emayen se papa ni ho no se ba sa chinyi o me betina DNA papa na wu no because asem wa gise DNA bem enam se eno buatma ada na ata me sa
ɛne ɔmasɛm a meka na deɛ wɔadi n'akyi no wɔpra me sɛ magyae woanhwɛ yɛ a wobɛka saa atia no na metwaa so ɛne wɔm se gye sɛ yɛmfa nto nkyɛn ansa gye sɛ yɛyɛ ayie no wie ansa na adwuara a yɛbu akonta no ɔmo aka ho asɛm sɛ ɔmo ka sɛ deɛ sɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ yɛbɛgye akɔla yɛ ato mu sɛ sɛ ɔmo se nyɛ papa ne ba ɛno bo atema ne ma na sɛ nyɛ papa ne ba ɛne uba uka akyiri nyɛ ka akyiri ɛne abranti enti no ɔmo ma ne kyɛ saa sɛ yie no yɛyi na gyina nkyɛn so na awɔtwe da no wodim krɔfoɔ bɛyɛ koko sika ɛde si maame no so ɛde si akɔla yi so na da na yie no nti momfa ne nka ho ne nua atwerɛ ne din aka ho a mo se daabi nya de a ɔka wɔ papa no te aseɛ no wanye antom difo mpakyɛ ɔma brɛ intrase no kakra na musa na sɛ maame meka sɛ nkɔ nhwehwɛ mu a DNA a wobɛte aseɛ pakyɛ sɛ wanka mɛyɛ na sika no ɛno deɛ ɔni problem yɛ bɛfa ho ka no ɛpɛ no kurenti bra na ɛte sɛ pakyɛ wɔkɔ na ada wo baba nso ayera oba ne akɔlɛ ne ho fɛ ane nkɔ ne nana hɔ anaasɛ ma ne nkɔ papa no momfa nto oboro so ma me mfa nto no so nyɛ hwee sɛne de ade ka ɔbɛsu obolo na adai o baba ate aka wira mu ana wotiri nyino bɛ ndɛ papa wele fa chem kakla di ade a na sɛ wo kɔ nana no fie kura hu ebedwane fa chem kakla pa wo hɔ so sɛ wonyini yo david ɛyɛ die na ɛbɛ wiase agina abɔdwe sentre wotiri nwi pass ɛbɛbɔ no kɔ wuro sɛ ahomatire apia de ɛkɔ so ɛhaw acha ha me pa ɛbɛ haw muko fi ono nana no na ɔse de ɔma attitude no efi sɛ na wo papa ni hɔ no na ɔmo ne nkita hodie no na te sɛn film letente ɔmo yɛ no ma bibla akyele me na me ana asɛ me ntimi nkyele nsɛmu ɔmo bibla no ma yɛ akyele me na kyesa wo no ɔmo yɛ nneɛma kyerɛw sɛ nyɛ wo papa ne papa no saa na mpɛ saa na ɔmo adwene te na papa na mra no wɔ hɔ no ante na ɔfrɛ ne mai yɛmfa ne sɛ ɔmo no se ne ma ne wɔ mo na no ɔfrɛ wɔ me pa kyɛ ɔfrɛ ɔmo maame ne de esi wɔ mo so ɔmo maame de ehe eno bo atman ne maame no kyɛ sɛ ɔbɛma no wɔ mo kra agire maame no ɔbɛma no wɔ mo kra gye sɛ ɔmo kɔ ɔmo papa no ɔmo papa nua no so na sɛ ɔmo papa nua no so asa na ɔmo akɔgye ne ma na kra yɛn sanka mo nana ne fa ma mo sanka papa no mle bi kula no bufu senti nkrata boso mi ska bi am sende nkwala na woyi maame na ntimi ankyele maame na wanyini ai no boatma wanyini pass abije mon pa doctor bi ma ne musa ne se papa ne because me kai se abrochire no se nipa ne ukura o mutumi enya bi nipa no na busuani bi ho ad bibi etimi di ye ne no ma yehunu because we no di ne betwa enye sa papa ne japade o kra ba play di o mo kai di sante ye ma no pa jo an na busuafo no abije munya bi mu number nke be from abusa wo mu abusa pedi number ai maame ne ba no black coffee mom ye frɛ no boatema ne hwɛ why na ye musa no bi a ono so wo nkyire mu nti a woka sa asɛm nti mu de moma ye mfrɛ no Anita Boaten enso aba hɔ Paul G Daniland Ventures adwo usu ya boadi akuya edutwumwa Janfi Laurentia Kande Idi Efiedutumwa Nicholas Asante Nick etesai Mr. Radiado enemu nua no September 22 no me frɛ no anopɛ wasra tenkredi wachi strong emudie Danieni Aje Jennifer Pokod no kwada so Riley's Cuisine Nana Modesta Barbara Sari Ando enso ejinemu den kama mo aba audu Hadia Jennifer Ata Nana Equia Adepa Public enso Ima Salami ane yedamo asepa akosua de enso ejinem Nana ejenim Boaten Frimpong Michael enso ejinemu Boachi Benedicta Margaret Amponsa Nana ya danso Daniel Entry Dapa Joseph eni ni nuanom nyina yanya mambo atema yo go on hello
Hello. Mami Boatima. Awa Boatima. Hello. Hello. Awa Boatima. Ipacho mon san frɛ no me why? Na yehwe na asɛm we dia no odene. So awo ba me na duru sei na fe eno so ya kotea abetumu. PPC be ha ma me. Pike we boy yo. PPC be su mu na. Ofre. Wafa. Me se champo tonto hom. E ba no ituma. Nkrofo aya na wo mama ewo abrochire no em se edrum pempenso be menim se bia sika wo mo di wo mo na bo ama ye di wo mo kwa abrochire o ana wo mo kone kan bibi kire wo mo o enti wo mo kwa no ese wo mo maame no mo nsa no ya na edda wo mo so epa. Hello. Awo me Boatima. Awo ma he. Yeah, my. Pacho na ho te say. Yo, me da se we dia wo ba. Me ya adwuma wo so ame. Ya fra me wo hini ni. Woni mo maame ya fra na fie nsia. Wo dia asem bia be da ye se wo ne wo ba. Maame. Hello. Mambo Boatima. Maame ni dia asem abeda ye se wo ba be ma kokamu wa brochire kafra. Na ne baba akọ efre no obolo no mo senye ne ba. Eti wati ase enye ye nti emra mu ne emeka bi ma no wada woroma wo me nukura bi wom me se ya nukura ya se ose mo se wo ba na wa firi mu no maame ne se ne ba ye fre no obolo mo senye papa no ba sabe ba ba nso asabe oni ba makoda na onim ne ku ye pese ye busa nkyire mu ka Yeah, hello. Pacho mi ura udi de say Me from Mary. Yo, yes, maame ma hai. Yes, sir. Me ya juma Sompa TV so ye fra me wo hini ni. Me say. Me ya juma o Sompa ye fra me wo hini ni. Ya maame afie nsia de asem abeda ye se eya mo bra wa firi mu mo nka fra. Wone ne wo ba ye fra no bolo na papa ne firi mu no mo se mo masa akoda no em participate wo eyiyo ni mu bi sanse mu susu se mo bra no enye ne ba. Wada woroma emu nukure kakra bi na ebusa se de maami kan nukure bi wo mu a wo boa monka bi yes me do maame me pa cho yo busa ne se be bra no to akwala ni di ya me pa cho wo kan na akwala no o kan so bo ah mi be boa o ye di kan busa ne dada o se wa nto akwala ni din na try ne ba de ntina wa nto ni di so maame ana so maame me pa cho ye to su tu akwara no wanya mfie bura biasa o ai wanya mfie bura biasa na ade na watena wa na asere so mama nyenna o akwara no na mi omoya mi panyiri pa na no ka ho no o firi mu no o busia so kofa asem we bai e ma ho ye kan ma asem ni chai o so mama ene ta na anu ya me bra ya ta wuo no wata kofa asem na sa ba ani ya se ade no nye tabe eni ya ba papa na ka se wa yina no se nyane ba ana sabe ye so su mi o papa na chire na so na adwene mu ha ne kakra yati laga eti mu bai se tenjina akwala no wanye no ana ye se ada na sister wo yesa wo mu se sabe papa na ye na adwene mu ha ne kakra no nti ana tenjina wo di akwala na ebra no na that time na adwene mu ha no no a wo di akwala yi ko wunyam ye na wo ba ye no wo fumu no ba ye wo fra bro tire ba ye ana wo ba hu sa wonyam me bra ba ya kra no me kra sabe ya me fa mbona nchabe na manyam amefu aba eti me bra kra kwa ya no anta ana me wu ya wo na wacho na wo ye ya se si ampa na enu bo so me nkono kra na ka sabe bo so me nso mbo wawo bo so me nso ya wo ye na so na nhu tama wo so wo ana wo ye me pacho mamele mpacho maame ni se opese obusi wasem kakra bi gina so ante o musa me me pacho o musa me ante wajiji adem bra wanim Mary otie o Mary ati en mpacho mi tie o oba be na wo ya ansa na mso mbe wo ye no oba mi wu ko fi ja wansa na wo
Wo Kofi ja. Me wo Kofi ansa na wo. Woni akosua bi so. Me wo Kofi na wachi na wo ye. Ni bra ba enso na menyima mafu aba. Me wo ye na wachi na wo ye. Wo boa Mele. Wo boa. Me wo ye na wachi na wo bolo. Atama ye bo no ma ne baaye no. Wo betimi ade na so bo ya ka titina na e dia na wo je afia. E dia na meje ntisi so ampa se na me ye bo. E dia na wo pa. E kia no kwa me ama ni dan bi. E dia nso na titina aposa afara we. Ye ma ne dan. Ana ka titina ye je no se. Ani ani papa no kwa ho asem kwa cho. Ani wu no kwa ho asem bo asama do me srew. Ye metimi aka no no. Sa se kan ho asem bi abi. Esa nka se me kan ho amatu acha. Minima dia bema na kele bema na wuwa. Tinjina. Wo ntirche. Tinjina akwa ne yeba no. Akwa ne sabe, ni ya wo ye nchenti. Wo be ye ncha ye mpamu no. Esa nka sabe. Ye mpamu nipa. Ni ya no mo wo ye nchenti. Ni ya no mo wo ye nchenti. Ena akwa no be ye ncha ye mpamu no. So ho. Ni ya no mo wo ye nchenti. Ena wo be ye ncha ye mpamu no. Akwa no wo ya mo wo hunu. Mameli. Dabu obusuafo hunu. Eti sane to mo saba bi na to mo kasa tension apia ba no a. Sister, ade na wo ye de chade ye. Me hwe de ye. Ade na wo ye de chade ye. Mameli. Mante. Ade na wo ye de chade ye. Mameli ti kakra. Sabe mo bra na ene ne kotenaye. Biase oba wanyim so no onum ni kun. Ede nyina so na mo wo se. Mo bra no enya ne ba ne obolo. Mi ba so no na ka sa nya ne ba. Eti sabe, nya na wawu na me be di agire mu. Ma mo bra no na ka kire mo. Ni anu na aka sha, wona ka sa nya akora nya ne ba. Abra na wo. Mi wo kunu. Ni nga say no obi ba. Enya ne ba. Sa time no no. Wo wa kwantuo ma na no wa ba Ghana. Wo wa kwantuo mu o den ka ba ye. Wo tie so wawu no. Ana me ma me ka kire no say wo yira wu o. Ana wo ka se ma me so nya me ba no no. Me ba ni wanyam. Enya ne ba. Esi nya me ba. I know can say that's a man really yam Bruno. You be catch now. Ne free was free sa ho krono. Sa kwala no mo mani hunu se wonka momoja ho. Me pa cho da bi. Ya ba ma me na ya we se. Apa na nyi ba. Na che se that's no. That's no be ko. Sa me kire mo no. Mo mama me ya we se akwala we de anya momoja. Ye ba ni huni. Asa no ma me kura tiase. No mo ti talo ma me tiase. Le ma ni huni. Me ma me kura na na ewu. E ti mo kura ne so ba me pa to. So ba me pa to. E kire na me ka so na aduna e ba sa kura no. Mo ko e na tintina wo kwa no ko sa ba e. No Mary. Na ni ada na wotweda no mo ma obolo be ye bie. Sanya ne papa no. Na wotweda ga so pare. Nya me no ha te wo busa no sai. Wo no ko ba yo be so bi bu kura so o ba wo be ye ya. Wa me no wona te wo no. Busa no. What's it say? Akola no busaro. See ya je me tawoden. Akora wa ye ya se. Ana so se wo ba so. O ba pewu. Ani esa nka. Wo akwa ni ni ba so. Ni anu a. Wo no jiji amu se sabe. Eyo ofa kra no no na me nu wo si kro bu ha. Wo no ba ma pa mu kra ka o kwa be no. E ti na che santimali e tintini ni tietia mu. Sa brante dia mo papa mo bra ma mo nya ante asese nya ne ba. Enti won ka mo ho. Ni ba no. Baba kwa me ni. Kwa me ni imagine atum se ndi. Enti ba so wo de busa ne sai. Busa nsa nkola yi be hia. Busa nsa wo ka wo baby. Ese ba. Obolo asi. Ana ni abiri se ya no. Se ni ya no be hia. Wo ba se ba. Ti o me enomel wo se papa ne mane no. Papa ne mane ne kura mane kro mane ni bi. Obolo ya no masem ni o. Na nya ne papa ne ya koma. Ana mi ke to ma cho nsanda gre. Papa na wonko papa no no ko ka so ni problem o so gba me. Ye ni problem o. So enye bi kura no a. Emira bi ku ba se. Ye ma ne kwatra tie ho bi. Ama ye ka se wo ma mi ta kola na nya ne ba. E tie ma ko so tie obi enye yie. Ana ya ma na nko fie ho. Eye den na tension se papa na wu no. Ana ko so de so mba se ye ko. Enti no Mary. Me pa cho emu wo ni frabro chiraba. Biba cho se. Wo bla na mu no mo di frabro chimemu aba. Biba cho ya di aba. Na da na ma mi sa adaka o mo de ba o se mo mpe. Nti agire nkwala akoto adaka yi. So ma me pa cho. Adaka wo de ba ya, adaka wo mo de ba ya. Wa me pa cho mi ni mi die. So mo de body frabro chiraba. Adaka wo de ba me pa cho mi ni. Se bia wu huna. Okay. Adaka na esa sabe. Enshada nya adaka bia sa no. Yes, o mo de body ni tum keke na o mo de aba.
Mate, what do you fancy? I did. Doctor said, Sabaya is Sabika. I got doctor number. Enti ya pese ni abusuane kasa se be ya be wo se yenya papa na wawu ni tirinwi anane bowira ye de be die ni no enti abije ye wi a ye mfra busua no na ye nye die ni no wanse mforo ye ya betua ho ka wo mo ma ye bra ni tirinwi anane bowire ni enko die ni oni obolo ai ye betumi ayisu ni nua kora de tie no mere se utie me a se be ya ye maami afie nsia ye be hunu sampa oboloi wade ne pe wale oboloi enyo one mo bra no na nyinsan ye maami ne na nyinsan ye ana se ntia sramo ade a ye pe eye mo bra wawo ni tirinwi ana ne bowira ana se busuani kan a woni ni firi maami kro ye benya ne ho akwa ne be di ani no na to atwa na se ne ye maami ni maba wa blame na jokobo ni premaya wono afa na ade se nye sanso ene ye boa yedie me yenya ye begia ma ye ho die ne kam ye betua ne ye hunu nukura once and for all eti ante sa na betwa oje wani oje tum ti sa na besie tetia ne aye na asem na matwe ho ma so 30 years no so mpa ye se ye sovo amamo yedie hi am wo ye tirinwi e mo were ti sa mu so mo jetum sa mo bra na nya ne badia mu provide sa ne ma no sa man fa amadia ene mu so mu ni ground su bia mu gina so sa nya ne ba because papa no wa anya recording bia no ye evidence da wa e kasa Mr. Champot ni taw ni ma ye papa mere ai akaya ye ote abuchi na wo se akodai anya ne ba na wo tina tell no so many years wo montimi anya DNA rebia ya akoso nyina wo ya na eja wo be ma wore wo ba de ni sigana na oti abuchi remember ni bit ni wore wo abuchi ho na wo wote Ghana waka bibi ya moa ebe wiase no na abusuafo ni bi etumi de asam to so na no mo na mo ye se na ebi na to mami ero ti ame kan se ti mami ya wo to onumi samre no na wo mo so mami na paspas ni ya se sa wo betimi se bi Mr. Champo no de kan sa mami fo ni bi wo amuso no mani e di wo bia wo no ko so wo sire o me na wo bia wo no ko adu ana de di moa na wo do mo anu na kan de evidence ti na me kan se so mami no kan me no ya adu ye nya no mo re nya ni bibia na ye die ni na be so bibia tiatia na wo re na mo ba ni se enyo papa no no a we nya wo nyina wi wo baba obara sabe papa no kwa no na ntena no so wo no wo ti ase wo de wo pe ni mo nya ese me tuntu mo kata na wo tutu bia kata obi aso bi ense ko ba ni se wo mo wo na se ko ye na se enye ne ba no wa wo ma ha na di aba se ne ba no so dia ene ebusia no wo achopa just wo be jebe bia nkwase ye ku maame yo wo be dware no enti abusia papa na wawu ne friend se maame akwasi apia mo obro no be so crow from Molo Market mo wo crow from Molo Market ye bra apia akoka mo Holland abusia mo nyina mo shedding ne ba abusia ne se mo bra ne bo mama ne se nye ne ba matwe ho man so 30 years Sompa Nkomo ye so vo amamo yes system po ufo no ye nyane ho na makwa ti se ne tinwi ne bowra ne maame boatema ye mo ba eye apia nua ye betumi age ne bowra ne tinwi de akwa edi ani no a resource no be pepepe na ye ntwasem wesu once and for all na busia no mo ne mo ho se mo bra no nya ne ba ne akora no eye ne ba nso a na ne de SS fata ya ye edi ama no faith Nyami Shaupi was Matia, we Shaupi, I will shame. And I am Yami Yadia. Yadia, and Yadi partner, Yadia, and it's different anymore. The home. Say, your chest didn't be by a hope, now you should have the penny beer. Now she say, you fear, or back can't also make him feel see. Now, ocean in the piano, or not to say, infinity in the piano. Yet until you said, Yadia no ascend. Jana and Tim Pimpin, yet hat Nassima, then say, and honey to one of you, yet permitted Quaba meeting your girl from Maba. You miss near William Quaba, me bar, or bar was happy pinky the beer.
ya no de no asa no ma de ti won sa so nti ne nimra no so no na ya de na to dem da me ta ka se ya de ya mu ne mu de ya kesi mu pa ne se wo da de na obi eja wo ko adwuma na ye hwe se wa sore fo ba be sra wa be busun mu ifi busun mienu ko bi ama ho bi account ho a oyiri mpodu ba bi a na bamti sa na ku abamti nti yenta ncheki ni pedua me ye cheka se ni pedua be bi adu no eye ni pedua me bi ni ko ensene yenta ni ye ka sa ye de na ni pedua no ne kwa e me ti ye adwuma de to ka sitan nti mo pum emo ye tie ni se wo yare a emfa uti mu se me sie adu wi mato me ho mate sem yem nti ya de adu bi ye fu ya de adu na wo no se ya typhoid ye de na mu wo yem no ya wo ya ebi kwa aduane bi a odi na nwumre no na ompe na odi ye na ama ye fu ya de na ba unim e no ansa hono ye fu ya de adu nti obi am ye fu ya de adu sa amenne osa no na nkenye Pentecost but se akwa kodu Pentecost nti otese ne bo ano ne bi no otese ne tika se ne ya ne ya ni be pi nim se osa e ma bo ano ya o ya e ma ne kan otika se ba obi nim se osa ne ye fumu kuro e no ansa odidi a na o ye mu dwa no enu nti enem so no metra se wuri no ba wan kasa no painkiller na wo no u be didi a osa no e ma onidi enti e ma onidi no ai painkiller ne de e ma wonidi e hadwe papa tini e ma me Elizabeth prof that's right enti no osebra ye hwehwemu na wo se painkiller na ye fa no se ye honam ye no mama honam ya wonako ba yade no e wo ho no de enko e ya no beko ba yade nda so ho e na wo study hwe se de painkiller no ano odin obi bre na obeda ahome age na home no na onum painkillers obi on so kra wo se o da bia ne me no manya energy drink se na bia metimi drive akọ de tie ni o kidney na nipa bia nyame de ma wo se onum nsu ya nso ne so na ena ne jo nsomra bonten no ensan po na abenu ma kidney no adwuma ne se obeso ne so se mpo aduro na abenu ma ade bia de mema nipa bia ne bia no kidney na adwuma ne se e wo se oso ne so na de ye no tene nipa bia ne mu na ne enye no e fa odwo so ne mfifremu eba but obi o ho a ni kidney no afeli kidney ni feli no a entimi nsone nuane ne nkwan a obedie ni ade no se ye kidney nyame de ba emu anka wono ma petasha obedwo so apetashi because entimi nsone so but nyame ye ne se kidney ni nya sa adwuma no ti na adwuma din a oye ntine so mo ani kɔ ho nti na dodo na nya kidney failure o mo so ye bibie enyi kidney no se osone so na sa nsone ya Johnson bi fra moja no e ma wakoma no che Johnson no eni moja ne fra o lungs no ye wa hrawa no empensio edi Johnson aye nsuo na afra moja no e chema no onya bia o sekun na che se enipa bia so to nsuom na so onum nsuo bia no bewu a lungs no ye wa hrawa no eni nsuo no kwa e ma wo ye de wu ntem enu ntia wo so hye ne so se o kidney ni failure e mansuo no ekọ ka moja no ma ne chefra e ba sa de bia wo yare a uko show bi o yare bo se nani mamu a de moja no Johnson fra no na ne na ase atatai na ne nsa chia pija e chese ni kidney no afeli nya adwuma yi bi obemia ne na ase no na atom ni nyina ne se kidney ne nya adwuma yi nti entimi nsone nuane no so e ma de ye no ntrani pedua mu o lungs no ye wa hrawa no na adwuma ho ye ne se ono no o prepare carbon dioxide e ma ne ba bonten from na wo me ne ade de enya na se ba bonten na oxygen trani pedua mu eno nti na obi yare na yade mu odea okwa ne de oxygen yesi no so chese de wonimu no hodin nim enti basa anytime bia no e wo lungs ni nya hodin be sa adwuma no enti ntimi nyeye ne nya mu japa ono so ntimi nye na adwuma yi sa na o liver no ye no so e contain cholesterol na vitamins bi nso ka ho o liver ni mu eno na prepare hormones no na many pedua na hodin soronkuma onya hodin de koba eno nti se eno so ntimi am prepare hormones ni ya eno so ya asem nyame ye se sa 5 vital organs o kidney o liver o lungs o heart o brain ni nyina ye adwuma eno je adwuma ye 5 seconds e wo so film eno nti o kidney na me ka ho asem no se je adwuma ya na chese adwuma na wo ye enye adwuma e wo ni pedua ni hia nti ba sa pe na oni pedua na emre kidney no ye obibi e friend GFR eno na e wo say 90+ se so tiba 80 a enye chese ntimi nso ne fie 70 ye obi beko dialysis machine so am ye dialysis machine si no so am na nyankwa na chese ni kidney na bafuma bedu 15 below 15 na chese wo ye nipa wo ntan ko checkups ye bibi de say cancer take 10 years and sana develop you ni pedua than hodi
eba ya na ibeku se wan ko hospital saa na se cancer timi ba dia na che se uyo obi a won tanya checkups enti faith will be part clinic ye bia pronto ye see free medical screening sa organs ni nyina no nipadua bia organs wo nipaduam eye 78 enti wo se bia ye adwuma boa bi emu obi anya na hoden sa ne nipadua bia no nyame de source ye no ne ma wo nipadua no fapem emeni nya hoden obi a wo ne de be ma de enko oba de enko sa ne nyankopɔ ye ne se sa arthritis ayenya no ye kotodwe ye chika se ya poso no wo ye ne se nipadua no am prepare niema e be ma no ahoden so nkom na timi dia nante enipa bia sa arthritis no mu ahodo your gout your osteoarthritis your scoliosis your mu ahodo pi ti se wo ba ye check the type of arthritis aba de be ma osisi a chia ho de ma ma okotodwe ebe da do bato dem e ho tu ba ne hwehwa ye hu the type of arthritis and ye de hu adura ma ti ho ba won kan ya de ye dwuma ne se be hwe ya de no check ni pedua no ye bo wura ni pedua no ye check ha wo ni pedua no a afidie no be che na kire wo moja wo nsuo ho oden ne ya hwe body mass index enu ne di twa aduro no enti etwa aduro na aduro de be ma no obi antimi mfa bi enu nti ena obi be ho na de aduro ma na ya de no ekọ a emabiem hwe so obi ani ya ne ya onima de kodi aba na ni so eni wo ha na egu ahodo ye wani ni nyame ye ne se de hunu kala bia so hu se we red we blue we white but obi o hunu kala bia ni nyina tu abom but odi aduro go so onim adekodi abasa obi atena se am na nu na duru glaucoma anasa akwet cataract se duru sa na chese woni ebefra me so woni na ade duru go so bebrebe no aside the pressure baso ti wo ho hu se wunsu na nisu aba beta so enu nti ne se bra ne ye hwehwemu ansa ne am oduru ebeboa mu oni no emfra me so utie me wanka sa watena wade ase acha wo ma me so bra fe to be part clinic ye hwehwemu ma oni nhwe de nti a wo ma woni be ma ni nyina amra oba omenseseno maye utimi se boso mini so a eba ani kala ne sesa me so bra na ye nhwema utie mu ye bema prostate ne haw mema ye nko ne wo prostate eni nti du ba bi a odwonso no ugina obachim saa adwonso ne ma nyankopon so ye nse dwonso de ugina ho adwonso boko eno amese nko wo sa ahode nso bam eno nti na adwonso gu fa ko etwa ahuru no ahode wo mu na ema ahuru abani but ahuru no nso aye ka se bani no ebani buru so bebrebe a echese o kidney nso ho aka nti we be ma adwonso gu otu se ahuru ne bebrebe me so bra ne encheke ma ko se basa kidney no efeli no nti messe se wo be ma adwonso emaye adwonso na be ma mu hyehyew adwonso a adwonso no tinkasa adwonso ne de obade aka ne ma ebe kakra no wo se pass catheter ye di rubber ewura obema tokro kitwa no rubber ne tisa straw ye pia to akowura ma kopedun so no kwan ba ukọ ne ye obi bia ya pa yi timi so ntwe me mfa rubber ento bemum wo ye oba infection aba ama wo hu se nsu fita bi fiwa se ba bra ne mountain vagina steamer no so betra fidie nso asiesie oba na mana ye kama bema nso wo infection abra wanya nam yade ego no syphilis candidiasis wo de fabra be dan fetu be part clinic ye mu odu mesew wo high blood pressure men nom ice water dia no nwunu pa no so ahye ne nso a wa wo nom nsu nwunu pa no nom wi a wo so akoma ne bontentem ye obibia ye fe no vasoconstriction eno no chese o blood vessels na moja ne fam no unum nsu nwunu pa na akoka na mo a e ka na mo asa emoja no entumi empompe na the pressure ma akoma no yesa akoma ne e force pompe moja no ma ne ko e basa ubewu ntemisew uti nkase uti ya memfa otim no num fa namba no freyen Kumasi haya hinima okobi 18 mu Accra or Santa Maria Abuya Junction and Asanteku Junction Western Region Oboko Station old as Daboga dan nchen wo takrade e wa naji police station nchen ope wa wo eye Kumasi de na chese woduru ahinima kokobi 18 mu ope misraw namba no fa o yare o fa namba no o de oben kan ya de yo mfidi ahodo ho de de massage de twefin de echeki ni pedua no mfidi ahodo pi o ba nyame adum tu be hu ya de ehunu woduru emfamo de duro no so ma na ofa no se de esitie no a ebekọ ya de no konso a embebiem namba no ye 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigolani 0275 96 94 14 we faith umipate clinic nyami shopi doctor eda fechia nyami difo mama faith ni papa faith se omo nyami afom so wie bire na omo esa enya de wanyina so ede amaye abusua men ko ba bia ye maami bi se konfo ba bia be ha ne dai tuada ka o se nananom se wontua tu frifie o se nananom se wontu ti me sa asem we ye bedie no de besi me
sɛ obi atotɔ ne plot asi ne daa no nananom sɛ wɔntua da aka nananom sɛ wɔntu so lat bay nananom sɛ wɔntua hey yo obi ayera nipa no ayera yaw Charles ai be memoa ɛsɛ wɔmfinhyia no aduanan num wayiro din a yɛde frɛ no ana hotedi de campus be ma Charles de otumi so twa ya chi picture oye ka ni na da so yi oye nipa tutum ayɛ sɛ wɔfirifie awia dɔnko ɛwɔ kononom kyerɛ ase yɛapɛ no boakye bi din nti berɛ yɛ a wɔda so yi sɛ w'ani atwa ne so a bɔmmɔden a sɛ wɔbɛfrɛ yɛn 0546 875 393 ɔbɔ hɛba a yɛkɔ adoato adomanu ɛhɔ ne yɛso yɛkɛsɛ ne wɔ Dr. Ben ye chiao na wakuma na ebo mu anase de na ato ni pedua no na hono atukuro yenko obo heba aplato kai mesisiro besahwe yo eno de mujawe de ehunu dwane kra 02497615 obo heba Grace Gifts ye give it osi emra ye ni pedua ne ma wo osi yade a wontumi nsa ya achacha yemfa ko anna fra ene kwasa edunum ne dabi prosi nyemu yade de se honamani na aseye otu asie kra prostate enlargement bema otedu ya fon wo ba omotobo asem nduru na mo de vagina steam ni so aka ho de ma just give it ye boy twuma se gogo me ho hwe mo kira kwan 0543200300 TIME time kopedro bi no entuntum mu ade omo mu nipa bia ho hwe na kira kwan ate ene tunsa wansa wadwiba kosa na pole ona ho bon esa so matenka e ma bemma timi dane na so achamfo ba o ma yade nwane kasem eno de hawo so pona kodo no atia akoa kamo so ma ne yie stroke ni nam sa yade hawo e ye funwi no be guo ni mase achamfo ba na omo papa achamfo ba na yade nyina be dwane o Ghana yi amwase ye ne yede pad papa ye ya sanitary pad come on extra long pito any overflow and na sopi sese wona makama sound ho be yhwam kwa ko be ya sanitary pad no ba famo Ghana growth adwuma ye abrante ne ababawa entrafie o ji number no na frɛ wo mu na benya adwuma ye 55775 tete natural spices eno de u didi yie yade didi yo na beboa wo ye tete natural so passes egu nkwan mu abomumu ebugu niema mu ne munye hwem kwa didi menya hoden 57 give us P capsule eye secret give us Kopedro we bi no ebeboa wo na wo hodem wo jaw na so be ma etu ede wo chie utimi gyina ho Kope give us a coin. The Herbal makes us to the bois. No, 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 tuntum no so. I know the bomb dia. So Jiremua. Man pique. Give us a Herbal capsule. No, no, be never papa. 0543222470. Mama straw. Ye didi. Brunye ye didi. Ye mama choice. Your mama is someone den do be Missy company ma we be do go fie ho na wo so de wo ka na yesenya bia di mama choice 20202 Spanish 3 power combine aye so partners anti aging Missy no ya na ama woni ma bie ade kuta wa wura fi ye Spanish garlic e bi gam pepe bi numo na di pepe nyina mo na so na wo ja so abmo wonu pampan aye twam this ye kisi aye so partners golden dior feminine wash agadi yakopon de oboswa no di for me say na no am tu kwa me de aloe vera ni bi tu kwan aloe vera no oba bie hia bibe me na me ka Misi mi ko tobi happy. Tobi abram kwa. Fitiano pa mo shimre. Na u look fresh. Mo famra mi December me chesa. O be smell fresh. Wo nam so woni je receive. Boama confident kama. Yeah was strong. Go did your family. Abram pa mo to tobi. Na mo da ko mo 3 points. Aloe vera. Bomodian so be give 150 ml any 100 0544 198 043 0544 198 043 Piwak 3P garlic mixture
edro we aye no ho mogyaduro ese wo yade na esisi mu da tititi ma show so fry kuntai eye djuma kopa bi no sister ma o America o se dro we ma jabo so kwa munonom edobom ehwa tiri so ye kokko eno a 0248928824 where ye limfa was in 19 African countries and ye disika simple addition me pacho Canada UK US way and a boy simple na ye send use my code one Sompa transaction free zero charges but promo code Sompa we key points na udem what the mon family na man standing go so da mo hwese ebetimo a enti na kire se maame ne transe na yenko computer so adwadie ma ya maame mansia bra na menya akwan na maame a ono so comforting fee a so onde na no mabosom se ontua da aka o me kan kire ensem o wiase o wa o me meja akwan enti se de adwuma a obeya maye ne se fa tumpanifo anim no mo fa nkoto abusua na anim se wo de abeda yen ye se pesi e ko doctor ko ye mogya mu hwehwemu se obolo e ya mpa se bra apia ba enti so mbe pene a omo ma mo kwan na de doctor ni se ohia ye bra apia ni nua a oni ni free afin kro ni tirinwi ni ye de aka obolo ho ni akọ hwehwemu ye ko na nya ne ba wo ma ba abrem wakobo preman na wa wafa wo ba se ye ne ba nso a na twati a woje wani je ho eti se wo ma ye sa wo ma ye ti sa nkrato ya na ye nso ya boa wo ye de ye betimi aya no because we di ene ne betwa so tete meja akwan nyame nhyira mo pa wa damasi ebusiafo eko ye ma me na comfort ni fi a comfort ni se nananum se mo ntua lad be no bi mu so mu man trust ni frequency ni nko computer so adwadiem na omo mehwe ma kene beba na abadwafo nso tumi atetente ho o kesi ba kono so Sompa se bewi case number 2 akwaso anya akọ wo fra ya wo baaye Antoine new site Atafua new site wine wo ba ne kunadu na najwe poma wa ye kwamfo ba wono so woni natifie wose nananum se wontua ladbe nananum se wontua watabe nananum se wontu na semui agire me a kwa odayin court kwamfo ba wa me no bible bodu ya bi focus ya ne shenapo Quran ka ho de na ape the Bible go ya sorry because house of faith oh fine ya papa buadi papa nyameche afred nyameche mo me maame maame no bonyumpo Esther nyameche ye me role model maame fa babro no no wo me otimi ate wani eche watena bro chire pen amia ho anse metwa me ame hu ni nsenka wa egu ni nsa so no na me hu che yese komu ni ya to odo hia me kofo so na me se me maame wa ya tete boga wa wo me kroba so na nawo America states you know Pacho state ben now me mami New York yeah what na hoche me take peja kosira wo me bodi me akusunya akọ mikra bible sasa ma me bekan nokre mi nitro onyame boa me ma me pacho beti yo ka obetimi aka ne borofo mu ama me science no and now buy a chintu refi and yak my kakre why pacho hi mo anoso okay my name is Akusunyako. That's my family name. So I love it. Okay, I'm here. Nothing but the truth. Yes. Anything that I'm going to say, I stand upon Almighty God. I will never lie. No. To my God. No. Piao. Ebusianko computer be se abegeta. Na de konfo bankumi ani de be se benyasi. Computer zo adwadi mbra. Yensam wo wa do kumase. Gana nsem nyina ha ne wo.
and a stroke so the diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle Nanda na wote ho awaya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensa ne me na mu twetwe no. E mo ayetitriti. Mentumi pon sorry. Wo na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Nano na madam Fukofimpo ka kire me say. You work natural health for bi bidrobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko todwene waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebe ne say edroi enya mapemfo ema wo ma wo manofo ananse nkwada wo nya nyamfie dumienu FDA agi adwade nkratso yi atum 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 024 89 and 020 100 0021 Destiny. Emma, I want to come from now on to me bread to my dear one pen. Give us P capsules over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no national bottom. Are you broke? Then I found upon a machine that bet Shamwa as a DJ. No. Nephew, I can't wait. If any give us cold capsules. Say yes, see, I ran the walls. You are cold, did you nip a dream when you now put a mamma and my wound. I would name you. Wouldn't give us cold capsules. So go you free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and I give us free. Capsules. And remember what if you do what you do, Cronquan, give us cold capsules. A painful a batter, one more menu for an inquiry if you do me no. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako
ɛwɔ ne nsuhye yɛtin anɔpa ne anwumre wɔbra wɔdidi awie wobɛnya preke powder to King's Walk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Danny Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Asantua Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong Etufo mfrɛ 0550 19 15 14 preke powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankra to emu agi atom yey so for mama enade me Yama mani mema kuku ni sisi yari droke sempa Edusa Herbal mixture. Any Edusa Herbal capsules. Edusa Herbal mixture. Any Edusa Herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na Edusa ya wase se me brabo wiye. Sudi, me come me mami adwa mo. What does ye aye chima. It's a living testimony. Kone ko jodi. Ya done sorry. Obie timinumbi. I just appeal for. Kona woman for dan for. Any the onye fie dumi. FDA age adwade nkratoi atom. Hello, Ghana for. Ela wane kase. Fifro be se na kase. Duma chede. Na nyi so say yare hyiren. Yare hyiren ampa. Nti be se wa hair so odi hie bi so ye de. O hyiren. Reality show ye de aba. Wa bo fa ne de no beti ni ayo. Dey talent na owo. Say ye nyum to. La me down to yes my body. Oh baby girl. Telling for say, Sashi should be a penmoja to grow one. That didn't show for. And I said, it's the show piano. Then person can say, brother pick your form. I was Sompa radio. And I said Sompa TV. Now name baby. First prize will win a brand new car. Second prize here then. Fly away, Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency. 100 million. Oh my God! Pacho o sponsor program Ibia and as o partner program Ibia. SL for number 024 921 6952. Hello, me dey grow fine. Wanu muatu, buntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura wuni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahoani nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wanu mutu, enu nti. Na wo behia grow fine herbal tonic. A yedi koko aje. Emeni pedua no nuani nuro. Ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton
no ebibidru sɛ wo pɛne dodoɔ mu atua frɛsa ahomatrofo yi 0244 596 532 ɔpemfoɔ deɛ ɔma kwadaa nofoɔ ne nkwadaa a wonya mfie dumienu numu bi FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Mama's Choice, your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin they be now just the divvy no one propose amania. Niebekesha. For my dear mammy. Hey, Yamma. Oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's wire there. Some make a true. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Who baby sa? Mesa, the Apabian Yamapa, what do you do? Enemy, Mama's Choice, now Papa, who baby sa? Mama's Choice, your favorite. Aji ejodi nkratwe atumu Abusiafo emamwatena seba ene special edition so eya mansan delay ni yeka obi a waje ne din krom ha UK USA ena Canada fo nyina so asan gina tomprekopa eya me guest ewiase afa na nyina ono ena ne exchange rate eya unbeatable na ne bibia so ye hwim simakuma bi na wonsa kan bibia aba account mu direct na san so akomo wallet mu straight seba animonyam mu eba ayemuyemu a me guest na number 1 esanse ne policy bakopa ye zero transfer fees on all international transactions. Osansu ye nepatichiwa Bank of Ghana agina tumprekope. Obi bisa se why and obefia air bonin samani. The one, the only Lemfi. Chewodo for UK, US, and Canada. Don't download the Lemfi app no Play Store and App Store CCR. Efira, my wife knew. Menene na baba trefia. Akia, mi fira knew. O wife no ho afepa. Me da se. Na won maduane ye de. Ne nsa no bo. Hwe, Efira, me nsa no bo papa. Ene obetumi atrefia. Efiafo manya tipa tomato mix. E di yes stew e bon kwan a. Jai. Hey, Efira, se wo krom. Wonim tipa tomato mix. Bidi bia ba ware ase wai. Me popo bia moadi bi. Se tipa tomato mix. Se de e ma aduane e special nti. Me nanfo marima ade da wo yire no da se wo fa bi nya aduane. Nyasem kitu o ba de tipa tomato mix eye aduane na wa hoho akura bedi bia. Etu wanim tipa tomato mix se aduane pa enya pomudin hu hia wo de a ene ehwe se wuri bi beye wo aduane. Ene esa ebo no so da fam ebuga na dwaso. Upedo do afre 0203 403 400 tipa tomato mix. Taste happiness. FDA agi edwede nkrato yatum. Adofo amamo akwaba edi aba Sompa Nkomo no so yan adofo mu di o ma woda abi fabra ne ntimfiro ne nkwen kobna yeboa it is my name no do yenya kan toaso why maledi ego ye de o day in court predodo me pa chao fine kachiri kwabna yeboa o New York every ye free so happy birthday o New York na every patient upon na in the sweetheart ho na wo we hye no na wudi na wo dey so nyame hira ene kwatenten edema no yenkoye ni wenso ye amonu jemfu a ono so timatim me bab a efre no fie trimude ena we hye ne ma happy birthday so nyame hira edema no John Boachi Hemen oye adwuma ma process adwuma konkrekire obi na ye wehye no ani eni abe ma ye se onyame hira bambo e kwan sonko so e de ma so onyame ni mfiri adomu enko adomu we ye mama sewa ena mama sewa ondi na woda na o Canada oye lawyer me ba efia yeboa a wo France ne cousin na mama se wa so do me papa abai wa wosuan moye lawyer o Canada nti mama se wa ba bia wo bia yenso ye do pa e do hwa ye hu ba ya fe ye de na eti connect ba na eti connect bo na ni oh abiga betina MC ala wa do nsam do so
we are if you when so ye vast amankwa abo ate ye ma me gift donko ne baba no di na wo da ye na si no konfa no chaba ya sabia ye so nya me hira kwatente so e de man maame awo e de na asi awde abedan ye de asi awde abedan mo se ya no ama ne so kakra na ansa brochi sam no wo too much esa o monte esro e ba ha anope ya me ba ne se mi amesi fie ewo atafo new site na me see fie no na obi baji bi 2 bedrooms apartment and me see no fence wall me tini ba kroba ye no ba so obaji dan na me ne kan ho asim ti bo no kram de man no wantimi antwia ye wosi na djuma ye basa intimo wotira mi ada inti oje 1 bedroom because e so chere ha 1 bedroom na e wan so toilet and bath nyina shim ya tumo tais nyina to oje eno na ka 1 bedroom with living room and so na so what you want living room into kan den say mo nyi bibi wo na boys bi nso no omo so beje ba ko no mo so tim omo ayayifo Burkina Faso. Cheche mhunu so moye Burkina Faso the government say me and father ma Ines. Tiboys no. Yes, number of years in ground ma anso eno mtuko me si me mpene. Na boys no so mo nya be mo yo mo nim ba bia o mo nte ye kasa kra. Ti ma me no mo eye chese wo se o mo nya abade o mo nya abanti aban frɛ me kra no ya me kwa de osame ni abanka no asotwe osa abande mame no edi atu nyankopon so amasa ama ti boys wa mutuna den mo am say just 1 year it is come to your mame no 1 year ska be no so mo ni ska mutuna 1 year no aso ye na me ni ha na me sister ewu na ko nti wo ho na madam fo wo yes to ufilifi ana ba me de no so e fema me krobo on na boys ni de me safu akra ko ja o say na fi ono ni hwan net ho e fi ono ai na sofu bi na net ho so just na e say wa betra Ghana kra for good ma ba Ghana so na fi en mi say mi see de ma me nana no o ma de o mu wa America o mu nyina wo outside e man me nana no nyina so ntimisi de ma me nana no nye me ma de obi ese ne de ntimisi se me nana no ba da chimi ni hokra no mo hunu se me so me ko abrechi de ntimbo sesen de ma wo mo ntisa me de rent kra me de rent say ne scan kra so me ji advance no kra wo mo advance kra no aye ma e de na asi se na de asi ne say me wo ho na sister bi baaye osi a friend nana ajua poma wo pedai na 2 bedrooms no atino ho so na ewo ho oba ekra me kra na me wo enu na me se enu na me ye ne matemu ena me ba panyine frɛ brochire se no fie urade wontra abontin dem sa evsa kromfo ba no oba wo so intimi ntunko main building no it is no more ayemo djuma ni atota isi nyina wo toilet and bath ni nyina se me ntunko family si na ka living room ho so ma tota isi gu ho ya me ba beto ni kitchen me ba ne kan yen ne sister wo bae wo no papa ne bae do bae ono ko ane bae to ba na so wo pedan ne se me de me dan be ma wo ne se me nim baby na me de dan ma wo me ne ma no no wo be mo no o je na advance mfie sen wo tu ya fepe okay se so atrema nya sen mfie mi ensam ni wontu ya biem wontu ya nsu ka wo ya hwe otu ya 1 year pedika 1 year advance which is 60 million eno tua eno watena mu 3 years ena wo ma na wa broche ni so asembe na o maka kire no me ma ne se mintu no se mentu no a efi o mu nsi ho na o se die nti na wontu o se nanan mo se mu ontu fie ho wakoye asone ye e wo nwabim enwabne so da
ti ho no akoye aso why na so ye so me nkrofo ba ne ho yesi mi ni ho dia mi sister woman me ko Krobeso such aduma say ikodi afenefa nti yesi mi ni ho ne dia ne o so dia ne na kom ene enya asem ketua ene fie mienu no so ontua da aka wontua bi da wontua nsuo ka da wontua kane ka da di for adwada say ma yes my lady wedie na ma sabi obi a watra brochire ana na nkobo rent control for amane me dey call red control o mo se dey me dey call red control for man that wontu ana rent control for na me yini ne man so ene dia akonfo no dia aba no me see call red control o papa ayi a kire se wonua o papa nua no mo yentafo no papa no yesu wo ntu papa no na ido papa na di ono kura be di adan asema make oba di adanse se ya se ne ba no oba ye no wo diska no man no afede wo so mamiska sign 280 million na so 280 million ho krata ebe wo ho ni receipt ye wen na 280 million na me so 6 code mama 60 million ko de mama no no papa no bo for 60 no eti mama say no e dey na apese ye boa because rent control for na ye be follow up because na ye dey akire na ya dey o dey na apese dey me ho gira me dey na apese si say me so wontu no free me dey no mama me hia no ofie ho wonko me hia no woni ni ku na te ho oni kunu wo baba akunu wo se akura no papa ti be ma no sore be da ho wo ben kata ti be ma no nim asem nyina be ma no basalo me be da ho kama and won't you nsuoka won't you kaniaka won't you danka kwampoku okunu wo se friend kwampoku na na kwamfo ba dey adwo poma wanyini na ja wo su usa Auntie Paulina kani me nyina bom na tonte mani tete wanyini so waso so say na de enyine de awo maame owo mi de twaso na me de nsemi se me hu pa me hu ba na nyina ye be enye kwasem my lady me da say first case ni say de na wo kan no kwasem ni say me hu adwiri me yie pa na da bia me kan say ye show ye futusem ya desuade de mani pa nyina sama e maami baby a watifia dwe na wo hia ba ma na wo ne na nyinsen fiti best at 1986 because according to us in the over 30 something years na be ma na tu kwan na wo ya ma wa meto abofra ne din mu nyina mu tu kuro mu ho na busuafo wo ho edin na wa meto no kra kire bibi eno kra no koka ya busuafo ne se be ma ne se abofra ne nya ne ba anamo be na maami na ese nka wutu wantimi antu ho anamo bia se abusuafo ne se akola na nye e ka ne se be ma ne banti watimi atena ho abepem sa abiri wokwa na o maka de wo mo pe na mo de akira no apa ba bi atena me ka kira ba tanfo bi no se momma mani na ho na momfa ye maami de enya futu sem ne adesuade cause se wa anya sa de na am papa na meto abofra ne din amma abofra na hu sa ni papa ni adaachi utira nye obetwe sutu aro betwe sese kai cause abofra na ba bi abofra ya bi eto da na o hwere maami kwen na ne maami afele woni ba nanim because akola na dwene be ne se de abusuafo ne kana ye no kora na ana se enya no kore cause de na beba se busuafo betimi age agina mu ase chenchina still papa ne nya abofra ne nya papa ne ba bibi wo ntimi maama no efa ba bi in fact wa ye mfonso pa cause time a eye twema me ntwetwema me na se ko sama abusua ne kora ana wo fere wo mu obaabi sa bra papa ne ti ase no na sa bere ya papa na wuadi na abusua ne betimi aka because abusua o masam dindindin say sabi papa ne ti ase no ye ntimi anyere na afa mmera bi anasa amamra ne amane akwan bi amfa anwe no wawuo no abusua o masam tintintinitine twintwan say ukogi tirimi ye de be ma ara akwadwe mo wera asa fe na wo be die na eno so kwakoy asem fufu timestre fata kan ne to asoma ya timestre about time for some adawroma munyi nsan a momma modin se mema no ebegi nyinsen no so asenya ne dia na fi se free baby na ba ya tu ho na montem ansa na bofra na nyini my lady dia make can be bre abesi maami die so ne se efiewrafo bi no ebra so momma moni na ho cause ye wo fiewra bi wo ho a wo ko gene dan a wo wan hyehyɛ ya de ma ho e di adwuma na wo ye wo bitimi busa because obi timi ka se me fie ha de me hia teacher fo ha
me here abaya dwuma for for ha na emo me here ni paso masi obetimi kasa wo maya nan ya me here sani ama we nyina efiewrafo bi madaro mama mani na o sa kwan ni so because akomfo de nukura ni wo mutu adin o wo mutu adin because wo be na so ye ho na so ne ye so e wo ho no tie ma me time a hu se akom ne ya ba mu na se abosoma ba na se ka utu na montem na se ka utu na montem because ya kan se ba bia so de ko ye kra ye red control for ne bia o mo so hu se etuo na adin na so red control for madaroma eya modwuma edru mre bia sa na tie na mo ye na na konfo so ye ka bibi fa kire efie na nya wo dia efie wura so wo hia wo ho a sumai be na ebetena wo so ada ye adwuma sumai be etimesre my lady wadaroma ye free ha say ye ma make so dia for red control for ensi no yasa enko ho biem cause wo mo na ye wo modwuma yes so ye be di akire na de wo bia na ya na emom efie wurafo bi no duru bia aya mama mani na ho wo mo a omo beje dan atena mu no my lady me das na na konfo ba adwo poma na sebe na nanom abosom no wo ho a mo mu si dan bi ma wo sebe akusabe so na obi akotra brochira akobɔ ne bra na wo de wo ti de wo de wo si untukura tua ne kai wo a wo tua ne ka wo a wo tua water bill wo a wo tua light bill utio na sebe na nanom so obu di asem na nanom abosom wo mu di asem eti nukura nie yesi yanka no krancha dan for said dan for agro ade asama fogu ono monye uko kan se bra obeyi wa no ade ade ya beba so mi do nyame ade na bi mada enra na ehu che ne credit dai o cha ne ensen isa champoti tew we bi tew enkuye ni so ma me no na waka no tie so one funny niema enko kwa force must be applied na you tune by force na abrochirefo no ya na womu eye so gentle na nka we nkanya den kura yetime bopa ko bet woto no na ka atwe ne ne megu abonten anu nti awura konfuba ne ye kan se emfa we enwurawura yen abosum no ya wo kan wo mo ho no mo wo kura so wo buade wo mu di asem wo mo kan kura enti wo kura no wo mo bu afu cheso ogu wo mo ni ase wo mo dwuma na ya wo ye no ogu wo mo ni ase se atwantro e de ama wo mo e so wo mo se entu bo so me na meka se wuntia da aka enti tra ho no mo dabi enti ne ya kan se wo po mpo aba so Sompa Nkomo ase ko ade metwe ni tie wo bari sankuku no kaka akọ obia ma wuntia dem obi yeda se me ma me a house of faith die ana na agi comfort na ofie madam kaso e comfort oba kaso e comfort na ne fia pa na najo ma me ajo ma na najo apoma comfort ba obro no be so atafo ayesre na nanom de nka no kore first ya na kristosumo maaye wo me na me ayi tete ye na nanom kora na ye kora wo ye behu bi me na tonte wo de kon wo kwa agua pampa mu agya hokọ efie aboboa no utobia na uriska na hyase utobia na uriska na hyase de me na no yo beba no abepaja wo fa ni sika satan no mu suro na abosom because onum se wo kasa be ya adwuma eti kabosom de kasa be se be ne ene ye nsura de the bible etimi edinse ema abrefi kwato betena ha ebesu ye wiase wodwane kura bible ni na tata wodwane nsuno kura bible yesu nti kana nanom de sebe de ha me se wuti wuntu dia chiada kai anama ya ode ma na so mpe onfa be ma me da ye be ko rent control difu adwuma we yi wadwuma ye ni ache nko rent control ho ye ne ye maami ye nko busam na ye musa de nti a maami ni se wontu no mo so aye tin no go fine ba wie na di from them yo yenche ya woni watiefo sabre Dr. Grofa Trase e meet dupe etifa phone na fa pen na fa number no ye wi a ya to ankomo ne so ye ba besua de ntia wo ho na wonsa eno na ye otitriti no e basa e de na wo ye ya wonum Grofa na ana odo na pempem ho di number no ye wi a ne ya to ankomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya kase namnesa de ya ni enim se mensa ana menayem titriti da ya ni ye ta kase anansi achebe na ya ria
adi enya adi na nanum nya ya papa num nya na naso egusu edi enya nti wo obi a wo se wo nsa ana na yo titiriti a memfa ni agro enkase ananse achew obi jaawo no no de yare kese ene jaawo kwan se a doctor fo hwehwebu no kire se obi a ne nsa na ne nan ni titiriti no yi enipa edusi wa emu nan ene nsa ana nan yi titiriti ti yi nipa bia edusi wa emu nan no ensa ana wona ayo titiriti na sa enipa enan mienu benya pressure ne mienu di pressure so ebeko stroke enokre omo nya stroke no emu 90% ana 80% no omo di free pressure na eba na sa pressure mre no na ya na ehu se onsa ana wona ayo titiriti na yare bone ana yare bone enan bia esie efre omo silent killers dey kan pressure stroke heart attack septicemia eno ne de sese abetomu a menyare mentiapo wo ho a ye ne na ti wonra ene wo film e de na ye se ebusa doctor bia se e de kofa saa yare a ya bosu ya de doctor bia be ka kire se ya nasra de boni awrewra ye ntiri no ntiri ni oba ko be friend actory eno na se wakoma ana ni pedua no aye moja awie no eno na wakoma na air pump ye fom akọ nipadua na kwa nyina se de be ya nipadua no ebe grow fine ne nyame anye wadom na srade kodi da sa ntiri mu a ema ohaw bebre ba nipadua num eyesa moja wo se pompi fa nipadua num enkontam enti yesa wo se akoma no kwa hwe ahoden foforo ene de apia moja no akwanden ana akoma no ekọ hwe ahoden abepia sa moja no yare bebre enti ya doctor fo atu ni dini low density lipoprotein na chese pressure no yaba wo de pressure ato akoma so tibre bia so no grow fa moja duro no se de be ya be siesie onipadua no asiesie moja no ama moja ye kama se de be ya moja no betimi adi afrisane ankobasa no ampedro a afei srade ni begina ntirinum ama na yare kase efe na atherosclerosis afei de ntiri no ana moja na entimi mfro yie moja na ekọ no so wode hwiane no efe ni nutrients inframa no efe oxygen ekọ nipadua na kwa nyina ntibasa entimi anko wadwim ana enum ntemu a ebasa na ama onsa ana ona yotitriti utifa na edwa gagaga eyesa na de o how kese na eba na statisa no a emma wadwin no cells in statisa ewu enti so wani ewu a na kese wani no efra ana pressure beta so de so wano ewu a na kese wano echia de so wonsa ewu a wonsa ne da ho dompani mui enso ntimi mpija saa na ompa bo akura timi frito unhu na yesa na de yare kase ene eba nti no grow from agadro no se de be ye be siesie nipadua no ama nipadua no aye kama efi se ansa na be unsa wonsa ana na ye titriti no na cholesterol no ene watena 15 to 20 years nti yare a oben yen a wanhwe ye edo be koboko enti no grow from agadro no yesa da ko be ko hospital doctor be ka che osa de bi wo be free sodium e kosoro ti afa kra de nchini mani biem o sugar level kosoro nti asichire mani biem cholesterol level na fe de kosoro enti nam ene nam mono ana anwan no mani biem eyesa na how bebre na eba sa aye mema no kra so de na aye mobo na fe enoma ye agensam no grow from agadro no se de be ye be siesie nipadua no ama nipadua na aye kama enyesa e de how ene yare ene breye no grow from agadro no ebu asiesie nipadua no efise de yan akase ye kokoo ena anwere aduro no ama aduro no aye soronko onu grow from agadro no ebu asiesie o efise ye onuane no bi o friend antioxidants ebuo eyi emframa wahome carbon dioxide ne ba bonten emframa nuro a enye wo mu enuane a wadidi atosede a ye di nuro aguso no nyina eyiba no go from agadro no efise anti-aging properties ewom eboa ema onipadua na ye kama ema wonyine enchonchom ema wo mu abrewa onu go from agadro no eboa siesie ema onipadua na ye kama eno nti ne ato aduro no grow fine nyini fefefe nyini kama nyini se de be ya obra wo bo no obetimi adi so aba nyini na nkwa yarefo se de be ya yesi sa ko pu bi kura betra ho esa na de wo haw ani adwendwen e beto so na da bia me kase utimi koba kura na tisen na yare aka wato ho no go fama yaduro se de be siesie nipadua no ama nipadua no aye fine ya de number ni betudwa ye wi a ba bia obia no ukwa obenya yaduro ni bia to je number no ne wi a ne ato ankomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32
yɛde yɛn akasa yɛ koko ɛna anwene grofa mogyaduro no nti ɛyɛ mogyaduro soronko wo ho na nso wani so brio turubika kɔhwɛ grofa mogyaduro no wakoma bɔ periperi unsa no na yɛ titiriti waposo yɛ wo ya hyɛ no grofa mogyaduro no obi wo heduro na dwa wontimi na ɛyare no grofa mogyaduro no aduane siwo na wontimi ni a ɛno so yɛ yare no grofa mogyaduro no a ɛbɛhyehyɛ ama bibia ayɛ kama Yenua ma no menstrual disorders enu nti ato edin Dr. Mensis Prekope oba bi wo ha mfie du no omu ne nsa mfie num no omu ne nsa onum grofa magedro no eba bedro obi de eba na ye ne ya obi de makra obi su de eba entwa obi de eba na yi clot onum grofa magedro no eba buwa asiesie dipadua no ama dipadua no aye kama oyo ba na be ma na infections adogro a misro onum grofa magedro no se de be ya bibia be fine empompo obobo na epa ya esro e ma menum kura ni se o mogya mo yefi no mogedro no se de be ya be sisi nipadua no ama mogya no ayeden saa no obi dware wi a no de afin dwe ne ho ahohene ye yare a yi pa onum grofa magedro no eba buwa asiesie oyo ba na be ma no atenka atia ayira bi so hwe grofa magedro no se de be ya obediye di number no ne acha obi ya be ya aduro bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Baby eto andro bia obenya biato say ye pharmacy Herbal chemical over the counters ye yan aka so wakasa na ma eto andro no wo hia ka na no atobi na mom se wo nkramam ene ne petemu amsro ko kan shi drug lane kinswa keba tinatek na naboache Ruta repass obenya grofa magedro bi ato asama Ekus Pharmacy House of Drug Widama obenya grofa magedro no amasama na Herbal grofa wo ho sana wonsa wo na naboache obenya grofa magedro no enkoko Hillside ana anti akobam obenya grofa magedro bi ato wo sonwan akọ Capeba Mose ana Greenlight grofa wo ho takwari Pristia munko owas abido depo obenya grofa magedro no bogoso Unique Herbal obenya grofa magedro bi ato takrade mensa ewo sana nimdie so wo benya grofa magedro no elibo odalo grofa wo ho Capcos boachi ansa ana pena benya grofa magedro no bi ato mankasim El Social Station Jeff Abrosan benya grofa magedro no bi ato Wiliba bisarade Heba benya grofa magedro no wa benya bi wo Broni ana 1000 Pharmacy sana tamale benya bi wo PK Gombila yesi num grofa magedro no se de be sisi dipedua no na yi ohaw srade afri dipedua no eya dura ye nyare ansa ne ya obia etim num grofa magedro no bi num grofa magedro no ne nsiesie na num daba ade ebeba num grofa magedro no efise grow fine makes you grow fine nyame ko bibia ho da sene ebeba na ya beto adesua ne so Dr. Grow fine me dia san yo ti abre ni nyame adom na me de bi ba sadati ebi sika no ti sorry ya de ma me ba ka se o she di gidi kokko ta sadati Pacho do akwe 20 cities maybe 200 bia we maybe kama pa no ma ye ya koko sadati ye de ayenti kama amen yo man so beto ba ko ntia na hade ya ntobi na de wode ba yesa store bia de bi ba yensia eni ma client ba de ba ko se be yesa obekwa akotobi yo October be de no nyeso beto ye also de my ebusia for Hadasa travel service Hadasa ye ko we ni America lottery 2024-2025 also be ya ho hye nyina ama wo fa phone no ukodu abosu number ni hia etri bi 0249714368 AY Ahmed Apple World abo aba 6X yes some keto mobile phone papa iPhone Infinix Apple Samsung Techno Infinix who sponsors Samsung glass protector glass papa batteries na charger papa you touch my Taylor Lane station echi phone papa kuta na wo ba my phone animu tse come on 05490203 0549020032 Kangen numsuo na numsuo akalan kangen water emiani note I will be pedua calcium any magnesium ne sisi ni pedua no eni abusori nyina ma wakoma no na yesu po etis kan ko tonsuo amane abowe nya sem ketwa ka ho ye wo
Brema UGC Tafu New Road Abawa Route Nkwanta 02414491. Kanjin Wakalan drink water. Boris B. Ayawe nampa o nipa. Kokono. Ye akoko. Ni hunama kwa baby a wenye bia to. Supermarket baby a. Janso Sacramonia kuninti eye hala. 0544 na BBC chicken 4453 Lawson Beverages Company. Man kaso so. Nunum bi ye bedi bronya ono wo yire ene o gena moni agye. Jejirem na Dr. Lawson wa boni pedia pa. A Bishop 75. Apemprandie. Asam ye gu ko mu. Ye she wasun. Kono kwa aye silver and the gold ko hwe ma me ye kira kwa wate na wo benye nyamba papa e de go yire and girlfriend sa no mu na mo a wotu se Bishop tisika ko to bi na omumfa emmo omhobra mo mo nya 0598585219 eti mame na chese de aye no dabe na wo benya ho a ye no be rent control ni asan ko page asem no ne ya boa ne ya manana no de ntia wo se wontu no wa kire mu na fe ya mra no ye de afa mra kwan so. Okay. Temo mbeka se memre bia. Umpeja wa one kakrante. Se se emre bia mbeka se memre bia meba. You di for bremo. We next week free next week. You di for bremo. My lady, asemi first one there na make bi. Na make bia mabusua no. Na omuntu challenge mra. Se akoda no ampa enye papa ne ba. Ni megetum. Na emom ye hia atemtrene. Ma minimum na di ni ba na bro because papa ne ka say enya ne ba na se ma me ne ka say enya oba na wo na wo ye den eti wo so di oba na bro ana ba bedu sabre eti ese no e de na apese wo ye e wo abrabom se wa ngu a aka wo te ho anana de abrawo koji sika kwa na ekosi baabi kosi ni maami abrewa so ye ni de frim on kam ana so anya bi na ato na ocho to ase baabi na wo ni baabi ni woduru 30 years mam wo dia kwa na bro na ye be kokko ye ayidie ne ntino ye hwe eti abusafo wo ye challenge kasam de ma mesra mo ma ye papa ne mo wre na ye mfanye na mo ho nsan mi gitum sa akoda no enye papa ne ba eti mo me ye sa aduma pacho who ni evidence bi ade ne kire se de be ye mo ne mo wre ne be ba maledi sa mo wre na amadia ene enti na wugina so aka sa wugiri se enye papa ne yesie no yesie no mama wadawruma ye nya akwo ne ma to aso mani poso for mama fi maledi wadawruma eti abofra no oye ne banki abusafom empene ompene ye ntwa mo wre ne trenwi no ye betim na yama eye abusafo no ho san na abusafo di nkumi papa ne kromo sie na ni nuoni ni free man ba aro so ko betima ye yie me das maledi ne madawruma konfoba as adwopoma na maledi ne kwasem nie konfo de kaoti wurem konfo kaoti wurem bi ko le se mo tete wurem no titi duaso a o mo ko grigri etitiska e di mama akonfo ni o mo a e ni bie adwopoma maledi we kura die minti ntwo no kese enwo because be hwase na kaye nkofa re control ba bia se red control for si o manu asemasi o mutumi na pemdia ye wo tumi all that be die oh wow I'm telling you I die be die kwamfo na dindira sha madam kwamfo ba adropoma we yasem we ayasem kwamfo adanko sufie motia akobo nesisi obi jona kwakoro asoye nye be kase wase nanana mo se yentwa latisi be yentwa wotabe nanana omunda maledi wadawruma wedie akaye maame enyira ye ne naso yempe boys miensa pami pate wo e dufuka yefri bibi dufuka ye wasoja fo ho asebeda kan ni akwakutu no ko ni amatogu no ono fa ko re control bi kon ko sase no odie 2 years unti adan ka what dan wo motia mo sidan wo jawa enemre ma lad babe what da wo dadan mu free na wo titagum titase so konya afene fa babe se wo na me kokotu yae washe na
awra wo sem wo ma no mo abroche ni so my disappointed ne de no mbe na mo ma me abrewa na mo amoti abroche mutumi ma metuti maledi e de no mbe na ba tumi metuti de oya ma me otete wo mo tumi ye red control fo me disappoint wo mu abrabo we mu nuwontu woso obetu afemba no kwa woso wontu asi maledi we me enko red control bi o ma me nya ne na so ma boto me du kopa boys me yensa me chere boys me yensa from de chire o metu na nadu 1 o'clock so woni ho na sa ko no kwa kate motare motie kwa ku wo se wa man say ye to afifie wonya kwa asem na mama me di onso manipa be men boys o manimra kotunu ro manimra boys abekum e na me asem wo atena brochonya official complaint me anya complaint me no mami madam menye sa mami enko wadawroma because was kokutu no ko for batman mekun tu no wo yasem mo certifie nyanko sase no ma we ntimi enka asem e beto 20% ba lady mo certifie eye me pa chow Bridget Couture Auntie Bridget wo eye sokoban ampa me new site ewie wo no maame mo se mo hwe pa onyame hira mo ne maame de so chia o maahene Brian Okofi nti o me o china me ka kire no why Bridget Couture onyame hira o na no so hini ni bra na me mpama tade fefefe ma ti no pa ho na me ko ya o me ko susu tele ni kase pa cream na ne fie kwa na enye ti enye kora TMP crow ho no so ko ban pa me new site o mo kwan ne de is not enye judgment and tackling o sinye wonum bon mo de ko judgment be she brace yen ko yi osi ase ho ba yesi no na de maba wonu mo kisi o etiko yamanye kama enfa emma ye wo kuma sa report junction total filling station 0559139582 express group me ko abroche ne ya Canada me ko me wie me pa kisechire ho me ko America Omem ka ho ene ko express group eno mu nkoko di kasubom no omna de obakọ a 000448 People's Forum de chire Lord Honorable Lance Inusa Nimenda mitatie no MPP okasa kama se Dr. Laji Mamudu Kwabaje my ba omianya sa Jumedi MPP aban ebedie na adodan kwakufu ado ani so ade kakraka ode abeboa Ghana fo wo bo hu dawuru na mabato e wasigiraye eduru ho aye TV me pacho midimafo se wani amawo yi fa won se bo wo chere so tamu ta Doctor we was only a cow ya de what your buy us be diabetes 2 weeks 1 month 2 months I don't hear 0247742282 we ye tipa tomato mix I did ye enye de ashe we no artificial colors no preservation natural also vitamin A D E and K fayem kwai fayem mu emai na mu ye bi ni yesi nyina ye na so mamwate mama kansla 0551931931 yemra homane so na Ghana ha de ye nwu a ebe hu akoko a wo bu atopapa hello two 1 hello oh Nigeria oh me yo yanko ye be no line no be too much say the MTS 40 km ha ye de me see 2 km ha o so what ye be skip before ye for ye anode wala you be to me ko ka senkasa we David na me kasa so ye don't say na me oh me America can say the same go na this will be a petition now for kwa thank you to bo ano so because ye ko for ye ma me ahumti ye na be ha da 1 year it 50 million it go be a no na say to come na imra na me sechi mu akuma no ne ga kasifo no ana mo ko mo so e ko funto mo su because agermia nka mama ba ba betu me I can't say to me say ma you need to be here ma me dia ba da mo na ma be say di dan di via di no ne da dem this is the via test because mami watra mwache gbogbo usu wo ke ti bebe ko yi o ka ko se ya kwa nya ni ba watra fa ba to ta mo ko se papa e prum ye be ye japade na be prum ti ma e ka kan bi so di du ho ti mi se se fu ye di via test no ati me da se yeah that's original hello
Hello, Ama. I said, you come. Hey! Nada. Ama, you review me question Canada. Now, no, come over. No, come in that door, but not. Yes, to say what. Ah, damn it, my friend. I broach Lebano. I said, you know, now, Ebano. Ah, no, Miss Lacan, I learned on that. You have a number of frozen, say, any credit. Ah, none of a prep. Mamma Chow, no, or powerful, number called Martin. Musro, I'm Mamma, that my catcher said, that mountain baby. That's how what was I got Mamma, my grandpapa, on the top of the header. Mamma, no coming about now, what's what you see, I call for Nagi. No, Mamma. Oh, what the world in the year, I was telling them, I'm in the Banishi, when you didn't begin to open as a carbon, I didn't want you could never find. Time on my son, or would you have a moment I make to make a walk or time or two I would be doing the man or Bunny. When you say the Mamma, when you said the or Bullet, when you say the room of Mamma. Yo, Yati. Hello. 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 Hello, enemy. Yeah, Joe, didn't you? Our enemy Pizarro near the bedroom king cash. You're preserving too. One hour, my family, my dinner. Or drop store king cash to classical bank and champ. Sabri would be a good open young. Now, only the Nicola Samson. First case, you know. Young Bemana and Papa, or say, or person of you like Shred say, I would share something very poor. I am the woman. So, where the end of plan of Luciano Munini M1, or some boy. One, Mamma, so be by our one banner, on them from one. Now that you make money, no need any Mabuciano. So, the players say 2 ways, never penny was Jenny and Uncle Jacubiari in the Catholic. You know, only the only DNA of Papa, one never see on the offer, send a penny or only Papa. Now, on Finance, many Uncle Pon, Shabby and Uncle Pon. I didn't need to took your smackel. Yeah, that's in Fabaku Chatway. Hello. Hello. I was your idea, Sina. Said the air can orphanages. A room, and now doom for be discovered. I say, and Famamo. Nti nye so ba ya na de amam ene e be scrutiny in papa bi ene be koso na ya hunu se no kore yen akora nso ye ninim bi na numbers no ye hunu ba bi e wo ti e frefre ne nya wo mu a ma bagina e hye Christ nso ene munyam ye solid en sorry igina mu a ye koda wudu aba Area yesterday the be me buy na meka e dawson and 7 and the be me buy na meka nya me nhyamo e wadwuma pa moye abusia for da with the bar center and am here sabre and asemotie the hospital no bar center region e wadwuso krapa metro FM building name o ne wo e adwuma joda kusimemenda Mr. Ano past 7 a.m. ne ahye adwuma se e bo adwuma akopem said the last person beko it is our here to anamona bra area yesterday the be me buy na meka edolson ya modie so eno nkyerese yensa eni yare nko na yenwe ho enti wo hwe to anamona bra yare ahodo bi e ka obi no bentimi anka obedu ya so eno ntini number ne good screen na se no enti mo amohwe anase mutie no ba bia wo bia no ohwe TV sabre ya yenna ye tie so number ne go ho Dawood Eba hospital number ne go ho ohwe TV nso ayenru mi no e wadwaman so Dawood ointment and 360 capsules me know say last week me ko bi na your call kentampo in fact na testimonies are never na adoson obapa esan say oye adwuma pa utwa so mfa so na yewura one of the radio stations presenter Otimo obe host to yen ohun say Dawood for na was the doctor mamini kan ni madanse answer because a drone ma yusu bi o capsules no ointment no o say oye fumodwuma kakraja or the radio no na o sign yes or the boa
na ni sisi pa na ha no ni sisi was sometimes oba pa na otena konzu aji a obetima asori agina oba de ho in fact okoto ye capsules na be Dawood 360 capsules say de ya hwefo ehwe TV no so and oto Dawood ointment ni bi Sompa FM capsules no no na no pa mienza enwumre mienza was me mbo de do time bia metua bi ointment no odi adanse ama on the fast hour no de ashe o no say doctor mitimu se me sase no no madro use ointment no me danyane a me ho dende me sisimu adwome fom enti ahwefo ne atiefo amotie yen obi ankope binto obapa enne weather no enti se kane no enne ma asesa tete no ne etimi predict bosumi se nsuo na eto bosumi se awia na bebo enso yenhwe September yenhwe weather edru baby a na emu adwo edru baby a na awia pie obehia Dawood ointment ne capsules ointment na ye ba ye catch you say eno ye dumpe mu adwuma se kase mu pa obi an kase mu wi no antutuo sasabro how obehia Dawood ointment what if ointment ne sra no pa enwumre na wo de asra capsules no so no pa wo didi wi a na we capsules no miensa no wandom no miensa no pa miensa enwumre onwa to Dawood ointment no say net e eti mo amwe TV no eni what a contrast will be a ben Herbal shop pharmacy over the counter okwa also pe Dr. Dawood ni capsules no any ointment okay oba pa dream you no your friend twi na memene ai odo ointment ni twi a na wa memene capsules no na case die kodom ahi nkura bra doro ni de sretin da senanka nya senketwa it's very obi ano ono nko pe Dawood ointment obi wo a adwuma a oye no edru anwumra a untutuo ne sasabro koketa so a edin zo obeda osra Dawood ointment na no one no 360 capsules so capsules ne ye ma ne mema to pai okay obi baby sasa ye mema dru mesero be ma osisiare oba osisiare ya mame momi ya o ha udi capsules so for my minimum eti ye ka say wo da okọ drugstore bi emu a odi fo nzu nim Dawood 360 capsules and no ointment and so okọ also pe Dr. Dawood ointment in the capsule okay capsules ne yintirimu adwuma na eye enti sa won nine no nsata ye titiri a wo da to bi nano no na for ointment ne sresra won sa na won nine no obi tena sidin obo say onamo wo yeso nanti wo tu ne nine na ne nine no ba ko aka so me nine na gene koto Dawood ointment in a capsule why we did musa obetime nya stroke because we ntiri musisi a stroke no etime bat any time wo de no ointment no no capsules no na for ointment ni twitwi your number no o here go TV na se anase wo tie for 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Kumasi ababi etunu bi a obenya bi Sompa Nkomo Mr. Herbal Corina Capidank Okobrekum Sunyane Techimai Takrade Kekos baby bi ho oba pa yenko Dawood Hospital na yenka ya hwefo ni atifo se ayarese ekoso onya maya odi to anamo na bra na oba dance no onzo nsabe kan de e manije ba ko pa ye yenuama na sebi awo ho nsem nti oba bi woni be ma ye japade pa nso awo ni nti oba pa nsem aye bebre lady ba ko be su kire doctor so oni ni kuna sidan enso saade ni nti ama be ma na ko han dan ama no areho enti oba bi awo hwe ma na ba wono so doctor pa hu di onim no ene tu ase ade bia wo na chiwade wa asase so agise wonim okay Dawood Hospital says awo no mu ayeden ama obi wo ho a sebe otimi fa afro but ohun de be na ade na say onya miscarriage omra Dawood Hospital doctor baye nhwehwemu die enti a ama wo fa afro na say obi die no say doctor ma wo pen so emu atwen be 7 years ni enye den to anamo bra obai be yet ahwehwemu be ma wo hwe anase wuti enkasa me de many problem wa wom me fa pressure mo ba na be ma na nyim oba na oba na kwada no ebre no so awayi apie enso me ma bi wo ho a yenim se etimi ne mma di nhyiamu wo mpa so nti ye ho odin na wakɔhwɛ wo sperm cells ahwɛ Dawood Hospital se tu anamo bra yenhwehwem enenem yare nti me ma bebre sebi ono oba da ho a wote so oba
ye kese mrantie ni bi wo ho enuro ye bobo nnuro e de fa ma oba pa nye easy mrantie ni bi num nnuro ankasa aphrodisiacs yes ano den a wan hwe bedru baabi oho badwodwo kra guy bi frɛ ye free bibie no say ono num bia medru baabi say ni be ma ni gina so for some time say the intimi ndwo enti sa wo hwe ya brother wo ba hospital say me man ba ono say doctor paja oba say yes syphilis ana koko ena afifi sabi wo to ana nem yare bi na ama ho dojo a to anamon brother wo ba hospital oba ye betu ase ho be yeden say ebi a wo de no ntia ase du ba bi a na ona ase hyehyew se mako me ba ya me catch syphilis na wo niema bebre wo science bebre de ba syphilis betimi ama uti apayo obenum ti yare nura enko ebetimi ama usisi otise usisi ya oya obenum sisi yare nura enko edu ba bi a otumu se mo ase niema bi ne nam ho te se nkukodwe ya tena se bi akura ase pen ni nkukodwe yes enti sa wo hwe syphilis na dem niema bebre betimi ama se bi wadwen mu akaw ebetimi ama wani efra ebetimi ama oba nyinsan obewo akoda yesi se bi wo yensuo ba obenya deformity because painful nyima otimi transfer so syphilis na otimi de ma akwada no na no na ya na ehu no enti Dawood ba hospital say to anamo na bra ya hwe yare bi e ha obi an say ye fun yare say ye typhoid e situ ya dia na mojabro so daddy mama to anamo bra Dr. Dawood o ho twen bra na oba nkakra e betu ase edidi a yedi e kan ho na yare say ye adwuma obi wa ye ka say aduane bi wo ho a wadi a ba oba Dawood ba hospital yes how yade no ni a kire so ade we ni a e bebo ama yare edidi ho kire so ma papa so ade bi ti se kusua eduro bi wo a wo ye eduro no na udi kusua eduro no nya adwuma sa milk the same thing it is our hair what they to animal bra ya so ye no wedwo so krapa your Metro FM building name e ho ne ye adwuma joda kosimi me then yare nko an ye nhwe okay so doctor number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Dawood ba hospital o si Duama Yaresa and 7 and maybe I'm a buy and I'm a can you sure My name is Kwesi Ante.